Hello fans, hello mufani mumeze mute nishimiye kuba nongeye kubasuhuza uyu munsi mbazaniye inkuru nziza y'ahantu tugiye gukorera amafaranga kandi ku giciro gitoya mosherezami. I miss you too. Igihe kinini tudahura na business yacu yatwambaye bita 14 retail, it's time. Iki nicyo gihe cyo kuba twagaruza amafaranga yacu. Iki nicyo gihe. Please ndagusuhuje wowe wawe ushobora kuba waraburiye amafaranga muri Fortune Retail ukaba waragiyemo business igiye kurangira. Niyo mpamvu aka kanya mwaye business ya Fortune Retail itangiye aka kanya. Business ya Fortune Retail aka kanya itangiriye ejo hashize, yatangiriye muri Ethiopia. Bro, muze dufate amafaranga ya bonus. Iri gutanga amafaranga ya danje. Rero wowe uzi ko washegeshwe na business, please, Fortune Retail murabizi twarayizeye ikora hafi amezi 6. Please ngenda gusabye ngwino ukora amezi 4. Noneho twebwe tureke abanyethiopia nabo bakubitwe baribwa amafaranga. So iyi business izanye uburyo bwiza bwo kuba twabitse dukoresha Binance, tugakoresha USDT, tukabikuza dukoresha Binance. Bro, it's amazing. Ni iki kintu ngiye kugukora. Iyi business ubu ngubu yagarutse yitwa 14 ash, ntabwo yaje ari Fortune Retail. Please twese Fortune Retail turayizingiye kukwereka uburyo ushobora kuba twa creating account ukinjira kuri business bahita gukubita Ethiopia 50 monsherezami. Icyitonderwa Ethiopia 50 ntago ari amafaranga menshi kandi nkuko mubizi noneho ntago nyine yaje ikabije. Uri gusanga kubitsa noneho ari Ethiopia agera muri 50 mu mashini, Ethiopia 100 ugasanga Ethiopia 100, Ethiopia hafi 200, Ethiopia 200 aragenda akagwa nko mu mafaranga 2000 by'amanyarwanda. So ni ya business yacu niko yari imeze. N'ubu ngubu nicyo kintu ngiye kuza nkwereka uburyo iyi business bishobora kuba twayikoresha. So rero ikintu ngiye kukwereka uburyo dufungura account mu buryo bworoshye. Please wowe ufite amafaranga kuri Binance ndakwinginze, niba ufite amafaranga ndagusabye amafaranga wapfusha kubuza yose uyajyana muri wa business bwa fake. Business urabizi turayizeye, mbabarira ufate ikintu bita amafaranga ya danje. Nushaka ufate Ethiopia 1000 uhita uyashyirira muri rimwe. Ethiopia 1000 uragenda ugasanga ajya nko mu bihumbi 10 na bingahe y'amafaranga y'u Rwanda. So Ethiopia 200 ari kuvunjwa Ethiopia 200 ari kuvunjwa mu USDT 1.5. So nufata Ethiopia 200 baravunjwa 1.5 uragenda ugasanga ari nko mu bihumbi 2. So Ethiopia 1000 urumva ni ibihumbi 10 monshereza ndabinginze. So ako kanya mbere y'ibindi byose reka tite twinjira kuri application yacu ya Fortune Retail. Aka kanya yaje yitwa 14 ash. So ikintu ngiye kukwereka ni iki, ngiye kukwereka uburyo imeze. Please dore ngiyi bayita 14 ash. Ikintu bahinduye logo, bahindura n'uburyo boro yari imeze, bahindura na application uburyo yari imeze. Ariko na bundi internal business ni kwa kundi imeze. So reka nze mbanze nkwereke kuri home urahita nawe uyibwira. So bayita 14 ash. Dore ngiyi banze ndebere wowe ikintu za kumbwira. Dore za machine, iyi ni ya machine y'igihumbi, iyi ngi none bondi bari kuyitangira ubuntu. Iyi ni ya yindi y'umunsi umwe. Iyi ni ya yindi ya our experience. Iyi ni business, iyi ngiyi ni machine. Iyi ni machine ugomba gushyiraho nibura Ethiopia 200. Kandi ikintu nakubwiye ngo Ethiopia 200, Ethiopia 200 reba hano, Ethiopia 200 angana n'amadolari cyangwa USDT 1.5 nibura reka tukore maximize ka 1.6. So niba ukizemo amafaranga 2000 ukunguka amafaranga 2000, ugomba kungukirwa cyangwa ugakizemo Ethiopia 200 ugomba guhabwa Ethiopia 290 mu minsi 3. So iyi niyo business tugiye kuba twakora. Ngiye kukwereka uburyo bimeze. Niba urugero Ethiopia 200 ahangaha ukinjira, ukimara gutumira umuntu nibura umwe uhita uhabwa iyi Ethiopia 1000 aka kamashini ka mbere. Ni nkaho ari nka kandi k'igihumbi baduhaga. None aka k'igihumbi ako kanya ukahita uhabwa kamara umunsi ukahita uyahabwa kuri balance. Ubwo agasanga na yindi 500 wari ufite na yindi 50 bagwe ukahita ugira Ethiopia
150. 150 uragenda ugasanga ni nko mu cyatano mu cyangahe, kuko amanya-Ethiopia 50 uragenda ugasanga ni hafi igihumbi. So ubwo urumva aka kamashini ku munsi baza baguha amafaranga, urumva akankushe bibiri ku munsi baza baguha amafaranga hafi muri 280 cyangwa 200. Ni nka yindi yo mu Rwanda please, amafaranga 200 ya buri munsi. Ubwo yashe 2000, ubwo mu minsi 3 ni amafaranga 600 kuri aka kamashini ka kabiri. Nono akangaka bita all efficient A, akangaka ushora amanya-Ethiopia 500. Amanya-Ethiopia 500 uragenda ugasanga ni nko mu bihumbi hafi I think nka 4, ibihumbi 4. Aka ni mu bihumbi 4. Akanga ko mu bihumbi 4 iyo ushyizemo bakungukira amanya-Ethiopia 30 ya buri munsi. Amanya-Ethiopia 30 ya buri munsi uragenda ugasanga n'ubundi nayo ni muri 200. Noneho mu minsi 7 bakaguha amanya-Ethiopia 710. Urumva ngo amanya-Ethiopia 210. Ubwo urumva mu minsi 7 nguko amafaranga agera mu bihumbi 2. Mu bihumbi I think 2. So akangaka ka efficient akari kandi k'ibihumbi, urugero I think ni kandi ko mu bihumbi hafi 8. Akaka ari kandi ko mu bihumbi hafi 8. So akangaka ni bakungukira amanya-Ethiopia agera muri 40. Aya manya-Ethiopia 40 ni amafaranga ubugendo ugasanga ni nko muri 200 hafi na 80 uko nguko. 280. Noneho then bakaguha amanya-Ethiopia 1300, bakungukira amanya-Ethiopia 600 mu gihe cy'iminsi 15. Please aka ni kandi kumbi 8. So noneho akaka bakungukira amanya-Ethiopia 500. Amanya-Ethiopia 500 aka I think ni nka k'ibihumbi hafi 18. I think mba bitabo muri 20, kuko niba reka nze mbanze nge kukavunja kugira ngo mite mbabwira amafaranga gashobora kuba katwara, kugira ngo reka nze ngashyiremo amanya-Ethiopia 500. Amanya-Ethiopia 500 mu USDT, mu USDT mu USDT. Okay, papa ubona ko amanya-Ethiopia 500 mu USDT arangana n'ibihumbi 3800. Urumva karabwa muri bya bine hafi 5. So rero noneho reka tujye kuyi ngiyi y'amanya-Ethiopia 1000. Urumva karagwa mu bihumbi 10. Kamanya-Ethiopia 1000 ni ibihumbi 10. So please aka kamanya-Ethiopia 1000, aka kamanya-Ethiopia 1000 ni ibihumbi 10. Noneho aka ni k'iminsi 15 ni ibihumbi 10. So noneho akangaka kamanya-Ethiopia 5000 karagenda kakagwa mu bihumbi 50 mu minsi 30. Please mu minsi 30 buri munsi uhabwa amanya-Ethiopia 100 angana n'amafaranga ibihumbi 2 ya buri munsi, angana n'amafaranga I think 1000 ya buri munsi, 1000 ya buri munsi. So tukahita tugwa kuri iyi ngiyi y'ibihumbi 10. Aka k'ibihumbi 10 nawe nyine urahita ugenda ukubareka aka k'ibihumbi 10 nako ngende nkabahindurire turebe uko kaza kuba kangana nako. Aka k'ibihumbi 10, aka k'ibihumbi 10, ibihumbi 10, aka k'ibihumbi 10 turaza gusanga kari kuvunjwa ama USDT 76. Urumva ni ibihumbi 100, ni mu bihumbi 100. So ubwo aka k'ibihumbi 5 nako nyine urahita ubyumva. Aka k'ibihumbi 50, aka k'ibihumbi 50 karavunjwa mu mafaranga amadolari 300, ni hafi amadolari 200 nandi. So iyi ni business twese turabizi, business twarayizeye, i business twakoranye nayo bwa mbere bitanga amafaranga agaragara. Ndagusabye wewe wabonye iyi video, ndagusabye sharinga ku bantu benshi, iyi video ibe yagira ahantu henshi. So ikintu ngiye kukwerekana, ngiye kukwereka uburyo twafunguramo account muri iyi business. So ahangaha urabizi ko nimero y'Inyarwanda ntabwo yemere gukoramo, bivuge ngo rero twe ikintu tugiye gukora, tugiye gukoresha nimero yo muri Ethiopia, ariko hanga ikizi ushyiramo email, ushyiramo za email, ugashyiramo ugakoreshamo na Binance ushobora gukoresha ubikuzi. So dore turamanuka hanga kuri setup. Hano kuri setup ngiye ikintu ngiye gukora, ngiye gukora logout kugira ngo
mve mwaha ngaha nyine then mbereke uburyo ushobora kuba twayicreating. So iyo imba tugiye gukora registration, ikintu tugiye gukora twe tugiye gukora sign up aha hambere, hano hantu hambere, sign up hano hantu hambere, hano hambere, hano hantu hambere. Ubona ko code niyo muri Ethiopia. We ndagusabye please, ikintu ukora iyi code ntugire ikintu ihinduramo. We hita wandika nimero yawe 0 wayikuyeho, andika nimero yawe ukureho 0. So aha ha kabiri urahashyiramo password yawe, ni password y'imibare isanzwe. Nono hano ha gatatu nugushyiramo email, hangaha kane no gushyiramo code mba nawe kuko urinjira kuri link irahita yizanamo. So kandi ikintu witondera, iyi application n'ubundi udownload iyi website cyangwa Fortune Retail na application, ugomba gukoresha application. Then ngereka mite ninjira, ninjire kubera ko n'ubundi mfitemo account. So nkwereke uburyo bishobora kuba twakwinjira. Yo twahita dukubitamo email yacu. Hano ngaha imba tugiye gukora sign up, tugiye urugero twebwe tugiye kwinjira, sibyo? Kubera ko twebwe dufitemo ikintu bita kubera ko twebwe dufitemo hano, ariko hari uburyo bwinshi bwo kwinjira mu sherezami. Hari uburyo bwinshi bwo kwinjira, ushobora gukoreshamo telefoni cyangwa ugakoreshamo email, ariko ubu buryo nibwo bwiza. So twebwe none reka twebwe dukore twinjiremo, ngiye kuko nubundi namaze kwinjiramo. So ikintu ugomba gushyiramo nimero ya telefone 810. We ikintu ugomba kwita winjiramo uko nguko, then ukahita uza hano ugashyiramo password yawe ukahita winjira. Ibi ni ibintu byoroshye, murabizi namwe. Iyi business ikora fresh mu gihe cya mbere yatwambuye amafaranga, twe tumaze kuyizira tuzi ko igiye kuduha amafaranga menshi. So ukimara gucreating account bahita baguha amanyetiope 50 abangana n'amafaranga agera hafi muri 500 ko nguko ya invitation. So ikintu musabye rero please, ndagusabye iyi video yisharingira abandi bantu bose bayimenye, barebe ukuntu baza ngo bakore revenge. Then ukimara kureba iyi video saa 10 ndakora video, ube wakanze subscribe, nkore video ndi gukora deposit y'amafaranga amadolari. I think ndumafite nk'amadolari hafi 8. Okay, ngiye gushaka andi madolari make ku buryo ndibwuze amadolari 10,000 ama USDT 10 ku buryo ndibuze kwita nshora muri ayi 10,000. Please ndagusabye wowe utarakanda subscribe yikande, wowe udafite amafaranga ndagusabye yatigite nze nkwereka ibintu twikorera. So ikintu ngiye kukwereka uburyo, reka nze tujye nko mu yingi y'ibihumbi, yingi y'igihumbi, iyamanya Ethiopia 1000, yingi imara iminsi hafi 15, imara iminsi 15. Ngiye kukwereka gute, ni gute ushobora gushyiramo amafaranga ku buryo uhita yabona mu minsi mikeya. So murabizi ikintu cyo gukuba ntago ari ukuvuga ngo tujye twirirwa ngo dushora ngo muri zira zose tujya tuzimanura. Please shora muri imwe uyikubire. Iyi ni iminsi 15. Ngiye kukwereka uburyo tugiye kuzajya tita tugikubira, mwarabibonye cyagiye ikimara kutwemeza. Turaza hano dukube, ubu ufite amafaranga ukayikubira ukaba wayikubira paka kwigejeje mu bihumbi 130 buryo uhita yabona mu gihe gitoya. So ikintu hano ngaha hari amabwiriza nk'uko byemeza. The investment period of product is investment yushema amafaranga amara iminsi 15. Their income uhabwa amanyetiope 40. Amanyetiope nababwiye ko ari muri 200 uko nguko. After product mature, the principal will be returned to your withdraw balance. Amafaranga itaza kuri balance ukaba wahita unayabikuza. Please ikintu ngiye gukora aka kanya, ngiye kubareka video dore yabaye ndende, noneho nze kuza mbereka ati bimeze biti. Ubundi wagwana ibiceri nze mbereka uburyo tugiye kubikorera, noneho ubyo yari yarigize noneho tugiye kuyica. Please ndagusabye wowe utarakanda subscribe, it's time, kanda share. Ino video igira ahantu henshi, ndabasabye Fortune Retail turayishe yaratwiyemeje tugiye gukora revenge. Please niba ufitemo n'ibihumbi 100 ndagusabye ngwino dukore icyo bita business, nkwereke ibintu twikorera. Sawa, thank you. Duhure mu kanya gasa 11 kandi na uno munsi turi ku itariki 21 z'ukwa gatatu 2024. Iyi business yasohotse ku itariki 19. Wagwani ndabasuje mwese, tugiye kuba tureba ukuntu twagaruza ibiceri byacu. Astra Vista.